Não. Esta vitória hoje contra o Neftchi não alterou os nossos planos. Não alterou os planos da minha equipa e da minha equipa técnica. Nós sabemos que o Imishli está a começar na Primeira Liga. O caminho é longo. E não é estas vitórias que são saborosas, mas que não nos vai pôr no céu. Nós sabemos. Temos de ter os pés bem assentes no chão. O nosso objetivo é a manutenção. Não é a Europa, não é ficar nos 4 primeiros. O nosso objetivo é a manutenção. Porque temos debilidades e temos limitações na equipa. Que nós, enquanto equipa técnica, fazemos tudo para o adversário não saber das nossas debilidades. É esse o nosso trabalho. É potenciar a equipa e esconder as debilidades que nós também temos enquanto equipa. E temos várias limitações que não nos permitem lutar pelos primeiros lugares. Esta é que é a realidade. Em relação ao mercado de inverno, é um mercado difícil para nós, porque equipas como nós, que não têm dinheiro para comprar jogadores, vai ser sempre difícil contratar em janeiro. Os jogadores estão a jogar. Como é que vamos comprar um jogador? O Michelin não tem dinheiro para comprar jogadores. Tem que potenciar os que tem. O Michelin não é Karabakh, Sabah, Neftchi, que tem dinheiro para comprar. O Michelin não compra. Potencia. Biz məşqçi demək istəyirik ki, yanvar, yəni qış transfer pəncərəsində oyuncuları almaq daha çətin olur. Adətən də İmişli kimi komanda üçün. Çünki biz böyük komanda deyilik, biz Qarabağ, Neftçi səviyyəsində deyilik ki, yəni bahalı oyuncuları ala bilək qış fasiləsində. Ona görə, yəni bu barədə düşüncələr yoxdur. Siz soruşduğunuz, məsəl üçün, Avropa Liqadır. Biz onları düşünmürük, heç ilk dörtlüyü də düşünmürük. Çünki yeni komandadır, yeni yaranan komandadır. Əsas məqsəd odur ki, komandanın stabilliyini gətirmək və əlimizdə olan potensialdan maksimumu çıxarmaqdır. Yəni, bizim oyuncular, əsas heyət olsun, ikinci heyət olsun. Gördüyünüz kimi, bugün ikinci heyətdən çıxan oyuncular fərqi göstərə bildilər. Bu da o deməkdir ki, yəni texniki heyət, məşqçilər, fizio məşqçilər bizim oyuncuların maksimum səviyyəsini qaldırmağa çalışırlar ki, bizim məqsədimiz odur ki, bu il Premier Liqada stabil bir komanda olmaq. Ona görə də qış transferində hələ oyuncu almaq barədə düşüncələr belə də yoxdur. Bizim işimiz bu komandayladır və bu komandanın maksimum çıxarmalıdır.